Hello friends, tuna kan se nom chu hele YouTube video wa thumbnail itiki ko yamna ti kan se. Okay, kipat masungin kahin se nom chu hele ka video hi ave nom jo sin subscribe ni hin bol pe online tela khat kahin se nom kin lung set ten ka vlogging channel long ho subscribe ni hin bol pe ki divin kong thume channel link chu hele description hi lo le title la he kahin pe den amin zote vlog kiti है ना चाहूँ लोग से तेन सब्सक्राइब नहीं बोल पे कि कहीं थूम है ओके तो इन पंताव तेन कहीं से नुम चाहिए ले YouTube thumbnail इतनी की कोई हमना ती कहीं से थे अमसाइन इगा से मसंग जोन YouTube YT studio ती YouTube studio है नने यम ती है ना नने आले डायरेक्ट आइचे ती नने लवाले Play Store YouTube studio ti hi apps men chona download de na okay direct chi pai utin YouTube studio na nei le cha chuna click cha tin video na dei pen video na upload chu hoya chu itin na koi dham ti hin cha hi kan video hi screen a kan sa hin chi video wa he tu a he thumbnail lo lai hin na cha hi kan koi the cha hin na click ding na video wa chu na click ding edit chung langa hon edit pen symbol khat min cha hon mi the nami cha ten la hon next page na hung do the next page hung do ten la chun achung lang ma hon ning khat langa hon pencil tabang symbol khat mi pencil sabang ma hon anoi ja ma hon che la chun pencil tabang hon mi the na nami cha ten noi ja ma custom thumbnail kiti ai na mi de custom thumbnail achu thumbnail ip no koi no mam chu naga ke select in gallery ham hilo na photo ama chuna next select cha ten le na click ding le chen tia he hin post ding hin thumbnail chu change thumbnail ki te hin hin I kha cha ten le chen achung langa ho edit thumbnail umin aning khat langa ho dan umena dana ho na click de ha dana ho na click na le ahin chizau ten la chen ip hung do kin ham na ps na edit adang thil dang edit lo ma cha naga edit in edit chai hi ala chung langa aning khat lang ma ho save ma na save hu na mi ala chen na thumbnail chu na video wa chu na koi he ti he ki pa